To je i priznanje svim vojnicima, podoficirima i oficirima 4. brigade kopnene vojske, mom kolegi komandantu, svim jedinicama kopnene vojske Srbije. Povelja, papir, taj papir mnogo vredi. Od danas bit će uvršten u moju ličnu imovinu i to bogatstvo jednog dana poklonit ću deci. Za moju porodicu i za mene velika je čast što sam dobio priznanje od Udruženja oslobodilačkih ratova, od grada Vranja, 4. oktobar. Ova povelja sve nas ovde u sali podsjeća na neprolazne vrednosti: rad, poštenje, čast, dostojanstvo, stručnost, rodoljublje, istinoljublje, pravdoljublje, hrabrost, požrtvovanje, dobrota i ljudskost. Tim vrednostima svakog dana trebamo težiti, a munjevito bežati od prolaznih vrednosti, materijalnog bogatstva i privilegija, ljudske sujete i još mnogo toga što je bolje ne spominjati. Zahvaljujem se Udruženju oslobodilačkih ratova, ogranku u Vranju, gradu Vranju, zahvaljujem se Oliveri, mojoj dugogodišnjoj saradnici u Vranju, zahvaljujem se Dejanu Antiću, istoričaru, vrsnom, ambicioznom i perspektivnom, kao što već reče direktor. Zahvaljujem se gradonačelniku, zahvaljujem se narodnim poslanicima, odbornicima grada Vranja, svim Vranjancima. Ovo veče takođe nas sve podsjeća da je Vranje dragulj vojne istorije Republike Srbije, a garnizon Vranje, poznat po mnogim vojnim ličnostima, i ne samo po 7. pešadijskom puku, posebno po 1. pešadijskom puku knjaza Miloša Velikog. Taj puk je bio, kako mi u Vranju kažemo, u gornjoj kasarni, u nekadašnjoj kasarni 1. pešadijski puk. Iz te kasarne su Vranjanci išli u 5 ratova, u slavu i smrt, za krst, čast i slobodu zlatnu. Hvala Bogu, neki se i vratili svojim ognjištima. Dragi Vranjanci, poštovani građani Pčinjskog okruga, želim da i dalje negujete ove tradicije, da poštujete ratnike u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Znam da ćete uvažavati i ratnike u srpsko-turskim ratovima, odnosno sećanja na te ratnike, ratnike u Drugom svetskom ratu, ratnike sa prostora bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, ratnike koji su se borili za ovu Srbiju 1998. godine na Kosovu i Metohiji, u NATO agresiji, u kopnenoj zoni bezbednosti. Želim da svi živite, da svi živimo u miru i blagostanju, u dobrom zdravlju, da vaša deca nikada ne osete i ne vide rat, da se ne stidimo da volimo našu srpsku naciju, otadžbinu Srbiju, srpsku vojsku, srpsku pravoslavnu crkvu, državnu himnu, državnu zastavu. Naravno, uvažavajući sve ostale nacije, ima ih dosta u Srbiji, hvala Bogu. Uverili smo se mnogo puta da univerzalne, opšte dve nacije u svetu postoje, dobri i loši ljudi. Lepo je videti u Vranju zastave Republike Srbije i grada Vranja. Vijore se, lepota Božja. Ne trebamo se deliti na patriote i izdajnike ili na manje i veće patriote. Nisu patriote samo vojnici, policajci, državni službenici ili članovi udruženja oslobodilačkih ratova. Svi ljudi koji pošteno i časno rade svoj posao.
odužuju patriotski duh prema Vranju, Pčinjskom okrugu i Srbiji. Dame i gospodo, dragi Vranjanci, neka Gospod Bog da svi potomci svih ratnika, svih oslobodilačkih ratova u Srbiji nikada ne pomisle na podele i nikada se ne dele u sadašnjosti, budućnosti, a zbog prošlosti, već da budemo jedinstveni u ljubavi prema namučenoj otadžbini Srbiji i miloj srpskoj vojsci. Živelo Vranje i živeli Vranjanci, živeo prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog, živela 4. brigada kopnene vojske, živela vojska Srbije i živela naša mila, draga, zlatna, najlepša, ponosna, prkosna, draga, druga majka Srbija.